Šta? Gdje? Kada? Sarajevski podcast sada. Dobrodošli u treću epizodu Sarajevskog podcasta. Večerašnji gost je pravo oličenje onog što znači biti uspješan preduzetnik i stručnjak u industriji nekretnina. Predstavljamo vam Mineta, vlasnik Real Estate-a, arhitekta koji je pronašao svoju pravu strast u poslovanju sa nekretninama. Real Estate je firma koja pruža ekskluzivne ponude nekretnine ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom Balkana, Turske i čak svijeta. Ako ste ikad sanjali o savršenom domu u Španiju, Dubaju ili čak na egzotičnom Baliju, Real Estate je adresa koja treba zapamtiti. Minet je i duboko vezan za Bosnu i Hercegovinu i veruje da ova zemlja pruža neverovatnu priliku za mlade, ambiciozne ljude. Ima li išta bolje od investicija koje donosi između 30 i 50% povrata na investicije? Hvala vam što ste se pridružili novoj epizodu Sarajevskog podcasta, dostupno na YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcastu. Veliko hvala i našem sponzoru SPSC Group. Unaprijedite svoj biznis uz SPSC Group, vaš put do digitalnog uspjeha i rasta. I sad vam predstavljam Mineta i njegovu uzbudljivu priču o uspjehu i svijetu nekretnina. Uživajte. Zdravo, ja sam Minet Musić, vlasnik internacionalne agencije Real Estate, locirane u Bosni, trenutno ovdje radimo i u drugih 12 zemalja. Odlično. I otkad ste ovdje, otkad je firma postojeća ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa ovako, ja sam studirao i živio van Bosne i Hercegovine, tačnije u Istanbulu, u Turskoj, i tamo sam završio arhitekturu i živio sam 10 godina tamo i tamo sam praktično pokrenuo biznis. Međutim, tamo sam pokrenuo neki biznis vezano za arhitekturu i građevinu sa nekim partnerima i onda sam u jednom trenutku odlučio da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. To je bilo kraj 2012. 2013. godine i povratkom u Bosnu sam također pokrenuo biznis ovdje. Tako da sam se samo preselio u Bosnu, a doduše ja, pošto sebe vidim kao neko ko je poduzetan, imao sam i neke druge biznise osim ovoga. Odlično. Pa jedan od razloga što sam te pozvao na ovaj podcast jeste jer vidimo koliko radiš, koliko se trudiš, koliko si dao svega od sebe. Samo evo vezano za to, jer si živio u inostranstvu i radio, šta te navolio da ovdje otvoriš u Bosni i Hercegovini, da se vratiš znači ovdje? Pa gledajte, ja kažem da svaki čovjek je povezan na neki poseban način sa domovinom i sa mjestom u kojem se rodio. Možete vi da putujete, da hodate i da živite na 100 lokacija na planeti Zemlji, puno i ljepših, možda i boljih od vaše zemlje, ali vama je uvijek to vaše nešto posebno. Bosna je Bosna. Pa tako je. Ja sam stvarno i živio vani i proputovao sam svijeta jako mlad, obišao sam veći dio svijeta, da kažem, od Afrike, Bliskog istoka, Europe pa nadalje. Ja ipak se tu pronalazim, tu je moja kultura, moja tradicija, moja hrana, moj smisao za humor i mislim da zbog toga sam se vratio. Tu mi je i porodica, naravno, tu su korijeni, djedovi, pradjedovi i sve, ima to nešto svoje. Odlično. Kad je već reč o nekretninama, pošto si već, znamo da si ekspert o nekretninama, koliko ima mogućnosti i perspektive u nekretninama za naše mlade ljude? Gledajte, tako ja sam i arhitekta i neko ko suštinski razumije čitav taj sektor. Ja sam odlučio da uđem u sektor, da kažemo, brokerstva ili prodaje nekretnina ili posredovanja u prodaji nekretnina, ali samo u jednu nišu tog poslovanja. Znači, mi ne radimo kao klasične agencije da se bavimo prodajom, preprodajom polovnih nekretnina, rentanjem i tako dalje. Mi smo se fokusirali samo na jednu nišu, na nišu koja u suštini se bavi investicijom u nekretnine. Znači, da vidite nekretninu kao oblik investicije koji će vam doprinijeti sa zaradom, sa kapitalom i koji će na neku ruku da vas spasi od inflacije koja svaki dan raste, kao što vidimo, kao rezultat svih ovih ekonomskih dešavanja na svjetskoj sceni. I kakvi su to projekti gdje bi se moglo investirati eventualno?
Pa ovako, mi imamo razne projekte koji su, da kažemo, od rezidencionalnog tipa do komercijalnog tipa, neki poslovni prostori, imamo nekretnine koje su vile, koje se rentaju, imamo razne oblike nekretnina, zavisi koliko ste vi spremni da investirate. U suštini, naš proizvod je osmišljen na način da pomaže ljudima koji prepoznaju veliku sliku makroekonomije svjetske, u kom to smjeru ide i većina ljudi, da kažemo, nažalost je finansijski neobrazovana. Znači nisu upućeni. Mi znamo kako normalan svijet kod nas radi, a mi u Bosni i Hercegovini pogotovo smo još svjesni toga jer smo mi u nekoj tranziciji između socijalizma u kapitalizam. I mnogi se ne snalaze u kapitalizmu. Ako treba da pojednostavimo priču, kapitalizam je napravljen tako da radni sloj društva plaća najviše poreza, radi najviše vremena, a finansira sve ostale slojeva društva. To je jedna, da kažemo, teška realnost za mnoge i vi, ako ne razumijete da čitave porezne uprave, da država, da banke i da sve ostale institucije, pa i međunarodne institucije koje su sve uvezane, rade na osnovu vas kao jedinice, onda niste razumjeli sistem. U suštini, evo da kažemo, da uzmemo jednu jedinku koja nekog običnog građana, neću da kažem običnog, to je malo normalnog građanina. To standardnog, jeste normalnog. Da kažemo normalnog, neću reći običnog, jer obični malo je uvredljiv pojam. Da. Rećemo standardnog građanina koji nije možda imao ni priliku da se educira, da sazna ove istine o ekonomiji, o makroekonomiji, kako sistem u suštini funkcioniše, kako njegov život i radni vijek izgledaju. Znači, mi u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji rade 8 pa i više sati dnevno, ali evo po zakonski kažemo 8, koji rade čitav svoj životni vijek, koji je otprilike nekih 40 godina od 25 do 65. I uzet ćemo jedan, evo ovako, ja uvijek tu napravim jednu malu studiju. Uzet ćemo matematiku, šta on to u svom životnom vijeku zarađuje. Jer u ekonomiji je najbitniji cash flow. To jeste novac koji ulazi i novac koji izlazi. Jeste. Znači, uzet ćemo da taj jedan normalan građanin u Bosni i Hercegovini evo da zarađuje recimo 2000 maraka, što u Bosni i Hercegovini je dobra plata i to nije normalni građanin ovdje. Da. Ali evo da kažemo hipotetički da zarađuje 2000 maraka on i da zarađuje 2000 maraka njegova supruga, što je idealna prilika, sada je to neka idealna porodica u Bosni i Hercegovini. I da kažemo da oni plaćaju od tih 1000 eura svoj neki životni standard. Znači školovanje djece, hrana, piće, troškovi kuća, kirija i tako dalje, ili možda kredit. A da štede 1000 eura. Znači u 40 godina, ako godišnje zarađuju 12.000 eura, 10 godina je 120, 40 godina je 480.000 eura. To je otprilike neki 1.000.000 maraka. I ti novci dolaze sukcesivno. Znači, dolaze na mjesečnoj osnovi i evo, hipotetički da kažemo da su ti ljudi odlučili da štede pola svog inkama, pola svog cash flowa tih 40 godina. I da su ih stavljali sa strane u banku, da se osjećaju sigurni u banci. Dosta ljudi misli da ako ja štedim taj novac, ja ću imati tu istu vrijednost poslije. Međutim, jedna tužna i žalosna realnost jeste da mi imamo kontinuiranu inflaciju. Ljudi ne razumiju šta je inflacija. Ljudi misle inflacija je samo poskupljenje roba i usluga. Međutim, inflacija je jedan tajni nametnuti porez na svu našu imovinu i sav naš imetak i sav naš novac. I sad, da se vratimo ovom slučaju. Ta gospoda, evo da kažemo, imamo neku inflaciju 10% u prosjeku. Prošle godine je bila 15-16%, nekad je malo više, nekad je malo manje, ali u prosjeku je na godišnjem osnovu neki 10%. Znači, vi u prevodu svakih 10 godina sav kapital koji imate na računu vam se istopi. Znači, vi svake godine gubite 10% vašeg novca. Ali evo da kažemo, pošto vam sav novac nije odjednom tu, to ide sukcesivno, pa vi to toliko jako i ne osjetite. I kad vam prođe
taj životni vijek za koji ste vi radili i na kraju kažete ja hoću da investiram taj novac, hoću da imam penziju, hoću da uživam, da putujem svijet i tako dalje, jer većina ljudi misli tek u penziji kad dođe u 65. godinu da živi, jer ne planiraju u međuvremenu. Bore se, rade jedan ili dva posla i svi su im i svako im je preči i sve im je preče od njih samih. Međutim, mi znamo da je to neka tužna realnost, da taj novac se istopi i taj novac u međuvremenu ode, a znamo još da se i svaki 20 godina, jer ekonomija funkcioniše kao talasi. Imate uspone i padove tržišta. Znači, znamo da svaki 20 godina nam i pokuca na vrata neka ekonomska kriza. Evo, kao što se sjećamo, bila je 2008. 2009. Evo sada imali smo neku pandemiju, pa smo imali neka druga dešavanja. U kontinuitetu mi imamo neke makroekonomske probleme koji utječu na sve naše živote. Treba i to uzeti u obzir. Yes. E sad, mi kao agencija koja radi, da kažemo, slobodno neki 12, pa možda i 14 zemalja trenutno, pošto smo stalno u ekspanziji, mi u suštini nudimo zaštitu od inflacije na način da vi investirate svoj novac pametno. Znači, velika je razlika od ljudi koji štede svoj novac i onih koji investiraju. Naravno. Oni od koji investiranja ima povrat. Od investiranja u veći najmanju ROI, ruku. naravno. Ja. Tako, od investiranja u najmanju ruku ćete zaštititi vrijednost kapitala koju imate, pa ćete na kraju imati oni 500.000 eura i uz sve uspone i padove inflacije, a postoji velika šansa da i zaradite novca još više, da mnogostručite taj kapital. Znate, mi u suštini nudimo rješenje za to. Konkretno, vi imate više rješenja koji vas štite od inflacije ako investirate u stocks, bonds i tako dalje, razna su ponude na tržištu. Međutim, mi radimo samo sa nekretninama iz razloga zato što su nekretnine jedne tradicionalno, historijski, od najboljih zaštitnika vrijednosti, zato što uvijek postoji potražnja za njima. Zašto? Upravo, i to je najsigurnija investicija u stvari. Evo ja, znači, u Emiratima tokom života i sve, znači imali smo puno prilike i da investiramo u stock market, i da investiramo u kriptokaranci, i da investiramo u sve, ali ne može ništa mene da ubedi osim investiranja u nekretnine. Tako je, nekretnine su jedan od alata, da kažemo, koji dugoročno čuvaju kapital i koji, naravno, imamo i tržište nekretnina oscilira. Ne rastu uvijek cijene ni nekretnina. Mnogo ljudi ne razumiju čemu služe nekretnine u ovom ekonomskom poretku, tako da kažem. Nekretnine su u suštini međuproizvod za banke da plasiraju veće novce. Ja to mogu lako da dokažem, znači banke žive od pozajmljivanja novca svojim klijentima, je li tako? Da. Vi odete u banku, hoćete da uzmete neki nenamjenski kredit, da sebi nešto kupite, investirate, to je do 50.000 KM-ova u Bosni ili 25.000 eura. Preko toga morate da imate nekretninu kao zaštitu, osiguranje, polog ili hipoteku za novac koji uzimate veći. Znači, nekretnina je i banka međuproizvod osiguranja, alat osiguranja za plasiranje svog novca. U suštini, bankarski sektor i sektor nekretnina su povezani na mnogo levela. Evo recimo hipotetički, mi kad imamo usponi ekonomije uglavnom dođu nakon nekih velikih preokreta, nekih kriza, ratova i tako dalje, i onda ljudima bude dosta svega toga i kažu mi sad idemo da razvijamo infrastrukturu, puteve, način života, kulturu, historiju, život i tako dalje. I onda banke tada smanje kamatne stope. U suštini, ako treba pojednostaviti, kapital bude jeftiniji i pristupačniji svakom građaninu. I onda svaki građanin vidi, razvija se komšija moj, pravi avliju, kupuje auto i tako dalje, i onda i on sam uzima kredite jer su jeftini, investira i to može da... I onda mi imamo ekonomski rast. Znači, zbog jeftinog kapitala ili niskih kamatnih stopa, mi doživljavamo ekonomski rast. I naravno, ljudi se tada najviše odlučuju da kupuju nekretnine, jer im je najjeftinije da sebi obezbijede nekretninu ako im je prva, a onda neki koji imaju veće mogućnost kupuju drugu, treću, petu, desetu i tako dalje. E sada, kada dođe do, da kažemo,
nekog vida problema u ekonomiji, do neke, da kažemo, prvo inflacije, pa recesije, pa stagnacije, pa čak i depresije, znate, tada je panika, opća panika i strah. Znate, mi ljudi smo mnogo strašljivi, mi ne razmišljamo racionalno i nas ti strahovi vode. Ja mislim da se sad najbolje pokazalo u ovoj prošloj pandemiji kako ljudi pristaju na sve kad su prestravljeni. I tada ljudi prodaju. Kako mogu biti lako kontrolisani, što je Pa gledajte, to vam je jedna psihologija ljudska koju ja mislim da sada velike korporacije i vlasnici kapitala malo bolje poznaju nego mi građani. Da. I onda to često koriste i protiv nas. To je jedna istina i mislim da to i države rade na neki način. Koriste se tim svojim trikovima da dobiju naše glasove, dobiju našu potporu kad im trebaju, a onda nas zanemari. U suštini, znači da nastavim tog priče, kada dođe do da kažemo zasićenja tržišta, kada već ljudi su previše uzeli tih, da kažemo, kredita, zadužili su se, ekonomija se super razvijela, naravno dolazi do jednog zasićenja i onda kreće pad ekonomije i zato što su i kamatne stope skočile. Jer imamo inflaciju. Čime nastaje inflacija? Pa svim ovim tokovima uspona razvoja ekonomije nastaje još veća inflacija. To je nešto što ne možemo izbjeći. Inflacija u suštini, ako treba skroz pojednostaviti, nastaje iz prevelike proizvodnje novca na tržištu. Znači, kad nečega imate previše na tržištu, njemu prirodno pada vrijednost. Da. Znači, ako razumijete bankarski sistem ili ovaj frakcionalni bankarski sistem, vi razumijete da kredit nastaje kao novi novac, jer banke pozajmljuju 10 puta više novca nego što ga imaju po zakonu. To se zove kredit. Da. Znači, sa ekspanzijom ekonomije dolazi do i proizvodnje kapitala, većeg kapitala na tržištu, što neminovno dovodi do inflacije. I onda kad inflacija dosegne određeni krov, da kažemo, država ili sistem mora da se bori protiv te inflacije. A da biste usporili inflaciju, jedan od glavnih alata je dizanje kamatnih stopa. Ili poskupljenje kapitala. Ili smanjenje, da kažemo, proizvodnje novca ili priliva novca u sistem. Ja sjećam, na primjer, pre 15 godina kad je kamatna stopa bila, na primjer, to su banke, znači, jurili za svima da im daju kredit. Kažu, molim te, uzmi kredit, evo kamatna stopa, na primjer, 0,99. Tako je. To je primjer, recimo, Dubaju. A sada, znači, ispod 3,99, 4, 5, ne može biti. Mi smo u jednom trenutku u skorijoj historiji imali čak i negativne kamatne stope. Banke su davale kredite čak i na svoju štetu, na izgled. To je nešto što je dovelo do to nisam vidio masivne ekspanzije novca i proizvodnje novca. Mi znamo da kad se desila pandemija, mnogi to ne znaju. Proizvedeno je jako puno novca koji je trebao da zatvori rupe ekonomije koja je bila blokirana na globalnom nivou u tom trenutku. Znači, proizvedeno je po nekim pretpostavkama oko 20 trilijona dolara. Vi ste upumpali ili proizveli 20 trilijona dolara u sistem i ja mislim da prvi talas inflacije, pa moguće u nastavku i hiperinflacije, upravo dolaze iz tog razloga. Znači, mnogi ljudi ne razumiju neki od pojmova, zato ja se trudim da pojednostavim to na što bolji, što jednostavniji način, da ljudi razumiju zbog čega bi trebali da naprave sebi neki alat osiguranja, da investiraju u neke stvari. Nekretnine su jedan od alata osiguranja. Vi možete kupiti i zlato, i srebro i tako dalje, koje su historijski čuvari vrijednosti. Možda dijamante koji su lakše prenosivi, ili da kupite možda neke umjetničke umjetnine koje imaju visoku vrijednost kroz historiju i tako dalje. Znači, svako odlučuje na neki svoj način, ali nekretnine prirodno su jedan od tih alata, jer imate preko 8 milijardi stanovnika na svijetu i velika je potražnja za, da kažemo, i rezidencionalnim projektima i komercijalnim projektima sa razvijanjem ekonomije. Tako da,
Ako to gledamo iz jedne veće perspektive, nekretnine su savršen alat za investiciju. E sad, sve zavisi o kojem tržištu mi pričamo, znate, jer sve ekonomije su na različitim pozicijama. Negdje vi imate već u ovoj fazi ekonomskih talasa, ako ih treba nazvati. Znači, imate uspone i padove ekonomije i različite zemlje su u različitim fazama ekonomske ekspanzije. Neke su doživjele vrhunac pa su u padu, neke tek doživljavaju ekspanziju i vi ne možete da gledate globalno tržište jednakim očima, jer svaka zemlja je specifična na svoj način i puno faktora treba da uzmete u obzir. Znači, ekonomski faktora, da uzmete demografski faktora, da uzmete razvojni faktore. Vi treba da razumijete suštinu te ekonomije da biste vidjeli u kojoj su oni tačno tački razvoja ekonomskog, da biste shvatili da li trebate investirati u tu zemlju ili možda ne trebate. Naravno, ima i drugih faktora kao što su geopolitički i tako dalje, ekonomski, koje vi morate uzeti u obzir. Naprimjer, nećete investirati u nekretnine sada u Rusiji ili Ukrajini koja ima ratnu zonu. Možda ćete investirati u Ukrajinu poslije rata, jer će trebati neko da investira da se ta Ukrajina ponovo izgradi. Neko da kupuje zemlju i tako dalje. Znači, to vam je uvijek slučaj. A kakva je situacija u Bosni što se tiče ekspanzije nekretnina? Kad pričamo konkretno od Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina je zemlja, mi svi znamo, koja je posle raspada Jugoslavije, koja je bila jedna od sila, da kažemo, i svjetski renomiranih sila, koja se raspala, da kažemo, na taj neki neslavan način, na puno malih zemalja, malih ekonomija samim tim, a zajedno su činile jednu veliku ekonomiju i te ekonomije su međusobno ratovale i samim tim i uništile velike svoje proizvodne kapacitete, ekonomske kapacitete. Dosta ljudi je poginulo i mi smo poslije rata 90-ih imali nedostatak, da kažemo, omladine, radne snage, koji osjećamo i dan danas, jer nam je dosta populacije se iselilo iz zemlje. Jedan drugi faktor je da većina proizvedbenih, da kažemo, facilitija ili fabrika, ako treba da kažemo, koje su bile državne u to vrijeme, koje su zapošljavale na desetine hiljada ljudi, su praktično u tom nekom privatizacijskom procesu gdje iz javnog vlasništva u socijalizmu prelazi u privatno vlasništvo u kapitalizmu i mi smo u tom nekom tranzicijskom periodu. I te fabrike u tim problematičnim trenucima su se prodavale i imovina, da kažemo, i nekretnine i tako dalje, su se prodavale ispod cijene. Da. I to drastično ispod cijene. Znači, mnogi su kupovali velike fabrike po 100.000 maraka i još dodavali ovih certifikata od vojnika, pa sad te nekretnine vrijede desetine ili stotine miliona, znate. Znači, ti trenuci nakon krize ili u krizi su uvijek, ako treba pojednostaviti, najbolji trenutak za investiciju za one koji imaju kapital. Nažalost, većina građana tad nema kapital. I nakon toga Bosna i Hercegovina, kao što sam malo prije obrazložio, nakon nekih ratova, kriza, problema, uvijek država gleda ka prosperitetu i razvoju ekonomije. I mi u tom ciklusu smo tek na sredini razvoja naše ekonomije. Znači, mi proteklih 30 godina se borimo sa legislativom, sa usklađivanjem naše legislative i zakonskih regulativa sa Evropskom unijom, sa drugim zemljama s kojim imamo trgovinske razmjene, pa se onda borimo sa, da kažemo, razvojem svoje ekonomije, da mi budemo privlačni mladim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini i da imaju priliku da žive ovdje, a ne recimo da odu u Njemačku ili da odu na zapad ili bilo gdje u svijetu, jer dosta naših ljudi je ipak otišlo. I međutim, proteklih, ako uzmemo samo jedan presjek zadnjih 10 godina u kojem se najviše doživjelo ekspanzije što se tiče sektora nekretnina, da kažemo od 2000, evo, poslije krize svjetske, od 2008. pa do danas. Znači, došlo je do ekspanzije razvoja, da kažemo, sektora nekretnina. Ako ćemo pričati konkretno o kantonu Sarajevo,
koji je, da kažemo, najveći kanton u Bosni i Hercegovini kao glavni grad diplomatije, politike, ekonomije i tako dalje, kao najveća sredina, prirodno je da ima uvijek velike migracije ka sebi. I za obrazovanje, i za rad i tako dalje. I tu uvijek postoji velika potražnja za nekretninama i samim tim se doživljava ta ekspanzija. Imamo druga dva faktora. Imamo tu populaciju koja je u proteklih prije 30 godina otišla izvan Bosne i Hercegovine, pa su pokrenuli svoje živote tamo i ostvarili se u dijaspori u raznim zemljama širom svijeta i oni su srcem povezani sa svojom domovinom kao što sam i ja. I oni žele na neki način da doprinesu ovoj državi. Oni žele i da njihova djeca na neki način ne izgube kontakt sa ovom državom i žele da sebi ovdje kupe neku nekretninu, da imaju neko imanje i tako dalje. Naravno, njima su uslovi životni i ekonomski puno bolji u nekim tim drugim zemljama. Sad ne mogu govoriti za sve zemlje, ali na zapadu i uglavnom su ekonomije naprednije od naše. I oni ne planiraju da se u skorije vrijeme vrate u Bosnu, znači oni kupuju uglavnom nekretnine koje će da stoje eventualno za njihovu djecu ako se odluče ili bude neka neprilika i na zapadu, što je i to moguće, ako budu neke neprilike i prilike na zapadu, da oni ipak mogu doći kući. Znači, i onda te nekretnine oni ostavljaju ovdje, neki ne žele ni da ih rentaju, neki ne vide to kao investiciju, nekima to stoji iz japi prazno, pa mole svoje rođake, prijatelje da im to održavaju, plaćaju. To je slučaj kod mojih komšije iz Australije i bukvalno znači stoji stan prazan. Tako I samo neko dođe povremeno, malo otvori, proluftira i... Tako je. Mi se kao agencija razumijemo to tržište i mi želimo da ponudimo tim našim ljudima neka rješenja. Mi hoćemo da razumijemo suštinu problema i da im ponudimo rješenja da oni mogu da recimo kupe sebi nekretninu i da to bude kao neki vid investicija i sigurnosti za njih. Znači da to ne bude mrtvi kapital koji će da stoji, od kojeg oni nemaju nikakve koristi, nego da to bude u sklopu nekog kompleksa koji će sve za njih to raditi, rentati i možda im davati 5, 6, 7% povrata od investicije na godišnjem nivou i vrijednost te nekretnine će paralelno da raste. I to su neka rješenja koja mi vidimo kao potrebu na tržištu. Takav jedan projekat mi smo sada, upravo radimo na Trebeviću, zove se Trebević Hills, koji ima jedan hotel apart, koji ima 300 jedinica upravo osmišljenih za ovakvu klijentelu. Jeste, vidio sam ja i još je to unikatni projekat u stvari. Unikatan projekat sa svim sadržajima, da imate praktično sve sadržaje da živite u tom kompleksu. I imate panoramski most ili most prijateljstva jer ide preko međuentitetske linije Federacije Republike Srpske. Sarajevo je poznat kao grad, da kažemo, evropski Jerusalem. Grad suživota, grad razumijevanja, grad prijateljstva. Iako je u posljednjem ratu taj grad bio pod opsadom 1425 dana, mi vidimo da stanovnici tog grada nakon sve golgote progona i svega onoga što smo najgore proživjeli u ratu i dalje nije se radikalizirao, nismo čuli ni jedan slučaj osvete, nismo čuli nikakvu problematiku koja bi se vrlo vjerovatno na zapadu i čula. Mi vidimo da se zapad sve više radikalizuje. Oni govore da mi, Bošnjaci, muslimani i tako dalje, većina koja živi u Sarajevu, smo na neki način radikalni, ali mi to u suštini dokazujemo da smo sve suprotno od toga. Mi vidimo recimo u jednoj Švedskoj, mi vidimo u jednoj Norveškoj, vidimo u jednoj Njemačkoj, mi vidimo u jednoj Francuskoj, mi vidimo u Italiji sve veću radikalizaciju i sve veće okretanje ka desno u političkom smislu. Mi, Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, i dalje hoćemo da pružimo ruke suživotu, prijateljstvo ljudima i želimo da pošaljemo poruku svima da su dobro došli u Bosni i Hercegovini. Kao što su nekada, da kažemo, Jevreji koji su bili prognani iz Evrope, pronašli svoje utočište u Sarajevu. Oni koji su bježali, da kažemo, i sa istoka i sa zapada. Aškenazi koji su dolazili sa istoka i ovi Sefardi koji su dolazili sa zapada, znači Španije primarno, Portugala i tako dalje, koji su
ovdje doprinijeli i donijeli svoje kulturu, civilizaciju i tako dalje. Mi kao građani Sarajeva i kao građani Bosne i Hercegovine cijele šaljemo uvijek poruku mira, prijateljstva i suživota i nakon proživljenih svih problema, da kažemo, agresije u Bosni i Hercegovini, širom Bosne i Hercegovine, mi i dalje šaljemo svijetu poruku mira, da mi želimo suživot, da mi želimo samo jedan lijep život i miran život i da ne želimo nikoga da ugrozimo ili poštujemo sve druge vjere, načine života i tako dalje. Sada, kad se vratimo na sektor nekretnina, čitava ta naša otvorenost, naša kultura, naša tradicija, naša hrana ili naše prirodne ljepote privlače mnoge turiste širom svijeta. Pa u zadnje vrijeme vidimo i dosta ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, iz zemalja, zaljeva, kojima naša zemlja je unikatna, jer ima recimo više vodopada nego Francuska, Italija i Njemačka zajedno, jedna mala Bosna i Hercegovina. Toliko mi se sviđa da čak što ne mogu imati nekretnine na svoje ime, oni su ispremni i otvaraju firme i registriraju i upisuju znači ta nekretnina na svojim firmama. Bez obzira što imaju trošak firme i moraju plaćati knjigovođe i sve ostalo. To je samo dokaz koliko se ljudima u inostranstvu sviđaju, znači Bosna i Hercegovina, sviđam se da imaju neku nekretninu ovdje. Tako je, ima više razloga zbog kojih stranci, da kažemo, uzimaju nekretnine u Bosni i Hercegovini. Ono što sam ja uvidio kroz historiju djelovanja, a radili smo dosta sa mnogo različitih nacija, prvi razlog je da oni vide, da kažemo, prepoznaju ljepote Bosne i Hercegovine i prepoznaju priliku investicije i porasta vrijednosti. Da. Znači, mi smo ipak jedna evropska zemlja koja je jedna od najstarijih na evropskom tlu, koja ima 1000-godišnju tradiciju, svoja kraljevstva, kulturu i tako dalje. I na toj bosanskoj evropskoj zemlji i dalje cijene nekretnina, zemlje i tako dalje su jako niske ili, da kažemo, kad usporedimo sa ostatkom Evrope, su ispod. Cijene su puno niže nego prosječne evropske cijene i mnogi ljudi to vide kao priliku, jer i mi smo dio Evrope i mi ćemo eventualno i da uđemo u tu Evropsku uniju, ali ako i ne uđe. Da. Mi smo Evropljani i ovo je evropska zemlja. Naravno. Koja ima mnogo toga da ponudi. Drugi razlog je da ljudi, kao i naša dijaspora, stranci koji žive u raznim dijelovima svijeta, žele neki način osiguranja da imaju za svoju djecu. Ako, ne daj Bože, dođe do nekih prilika i neprilika u njihovoj zemlji, da oni mogu svoju djecu da pošalju negdje drugo. Jeste. Bosnu i Hercegovinu vide kao zemlju, da kažemo, bogatu, sa resursima, sa vodom, sa hranom, sa šumama, u kojoj se može živjeti, znači neovisno i od uvoza. Nismo u pustinji pa da moramo sve da proizvodimo i uvozimo. Mi možemo da ovdje uzgojimo i svoje voće i povrće i da imamo svoje životinje i imamo svoju pitku vodu, što je dovoljno za jedan normalan život. I imamo treću kategoriju ljudi koja u suštini investira u Bosnu i Hercegovinu čisto zato što žele, svidjela im se turistički, kao što ste vi rekli, i oduševljeni su i žele ponekada da dođu na odmor, da odmore dušu u nekoj prirodi, u zelenilu, preferirano blizu nekog potoka, rijeke, jezera i tako dalje. Čak dođu i tu budu duže vrijeme, znači budu po 4-5 mjeseci, tako pa se tek onda vrate svojim poslu. Tako je. Ako je slučaj recimo sa Bliskim istokom, oni uglavnom dolaze u ljetnim danima kad je kod njih vrućine su nenormalne, da kažemo između 40 i 50, pa možda i više. Da. I kad oni moraju da provedu život u zatvorenom prostoru pod klimama, a u Bosni i Hercegovini mi znamo da ljeto nikad nije tako. Uglavnom je prošarano sa kišama i sa osvježenjima i onda odluče da dođu u Bosnu i Hercegovinu, provedu u zelenilu, miru, to ljeto i onda se vraćaju u zimu kad kod nas postane malo nesnošljivo hladno za njih. Čim padne snijeg, odmah idu tamo. Da se vratimo sad na temu za, znači,
recimo standardni građani, što smo pričali u početku ovog podcasta, na koji način mogu oni investirati, znači, u nekretninu umjesto da uštede taj novac? Jer svi znamo, nekretnine nije jeftino, znači oni moraju da odvoje neki novac, ali sad kako bi to oni mogli uraditi na duge staze? Znači da ono što oni hoće da štede da stavu nekretninu. Pa evo, vratit ćemo se na ovaj slučaj bračnog para koji je imao 1000 eura, da kažemo, ušteđevinu i 1000 eura za život. Gledajte, umjesto da štedite tih 1000 eura, to može biti i manja cifra, jer u nekretnine ne morate investirati milione, možete investirati u neki mali apartman od 20-30 kvadrata, to i dalje investicija. Da. Znači, možete kod nas u Bosni još uvijek da uzmete niske kamatne stope. Gledajte, u Evropskoj uniji kamatne stope su iz razloga inflacije, jer su oni u drugoj poziciji ekonomiji, već su došli na vrh, pa moraju da im i padaju cijene nekretnina, jer kod njih, recimo, u Minhenu vi imate sada kvadrat neki između 10 i 20 hiljada eura po kvadratu, znate, to su već nedostižne cijene za nekretnina za 99% građana. Znate. Ja gledam u zadnjih 5 godina, znači cijene su drastično otišle gore. Tako je. Sada, na koji način ti građani mogu investirati još uvijek u Bosni i Hercegovini? Većina tih građana nema ušteđevinu. Ako i neki imaju ušteđevinu, ja savjetujem da tu ušteđevinu investiraju. Da ta ušteđevina ne stoji u njihovim slamaricama, jastucima, sefovima i tako dalje, nego da izvuku, da je investiraju i da na neki način i doprinesu ekonomiji i ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine i upošljavanju. I sami zarade, a ne da im se topi kapital kroz inflaciju. A oni građani koji nemaju ušteđevinu, a rade neke pristojne poslove, da kažemo, oni sigurno mogu u mnogim bankama da uzmu kredit na nekih 10 pa i 20 godina sa fiksnom kamatnom stopom, uvijek preporučujem, jer tendencija rasta inflacije nagovještava porast kamatnih stopa. Znači, ako uzimate kredit, moj savjet vam je uvijek uzmite fiksnu kamatnu stopu bez obzira na sve, jer tako dio rizika prenosite na banke. Uzmete recimo jedan kredit na 20 godina sa fiksnom kamatnom stopom, stan danas možete investirati, znači u Sarajevu od 150 do 200 hiljada maraka, neki apartman, i vi znate da ćete, ako plaćate 3 do 4% fiksnu kamatnu stopu, jer su kamatne stope trenutno takve, banci u narednih 20 godina vama će nekretnina sigurno. Znači, u naredne 3 godine, dok bude izgrađena, vi ćete imati možda i rentu od te nekretnine, a možda ćete odlučiti da to vidite ne kroz rentu, jer povrat investicije kroz rentu je spor i zahmetli, zahtjevan. To je bilo moje sljedeće pitanje. Znači, možete da investirate u kraće cikluse, da minimizirate rizik. Investirate nešto na početku gradnje, kupite, kad se to izgradi. Jer kupite ga jeftinije na početku gradnje, jer investitori daju prilike, tako i oni svoje rizike minimiziraju, ne investiraju sve novce u gradnju te nekretnine i vama daju priliku da zaradite i vi u ranoj fazi kupite stan ili apartman i on za 2 godine, za 3 godine, ako je veći projekat, bude gotov i njemu u prosjeku poraste cijena 20, 30, pa možda i više posto, i do 50%. U zadnjim godinama smo vidjeli kako skaču cijene. I vi ste u suštini savladali inflaciju, ste zaradili i na kraju imate nekretninu koju ćete preprodati i pored svih troškova i kamata koje ste platili banci, vi profitirate. Vrijeme radi za vas. Znači, vi ste naučili da iskoristite sistem i da vrijeme radi za vas. Gledajte, nas su tradicionalno, naše porodice učile, a štedite novac, educirajte se i radite poslove. To je bilo u socijalizmu. Znate, u kapitalizmu je sve suprotno od toga. Vi ne treba da štedite novac. Vi trebate da osigurate sebe na neki način. Naravno, nećete investirati 100% sve to. Imate formulu, podijelite i dio osigurate, čuvate za sebe, za život i za ne daj Bože. Ali dio investirate i taj kapital upošljavate da vrijeme radi za vas, a ne protiv vas. Znači, prepoznajete težinu tog finansijskog sektora i borite se protiv njega sa njegovim alatima. Uzeli ste bankine pare i borite se protiv te iste inflacije sa bankinim parama.
Znači, ja još uvijek preporučujem da Bosanci i Hercegovci mogu da uzmu kredite i da investiraju u nekretnine, jer nekretnine će naredne 2, 3 i više godina sigurno još rasti u Bosni i Hercegovini. Mi smo daleko od doživljenog vrhunca nekretnina. Ja stalno idem po raznim televizijama i pitaju građani zabrinuto da li će stati ove cijene, da li će početi padati, da li će doći... Pa, ja padati ne vjerujem da će padati. Ja u nekretninama vidim ovdje znači konstantni rast i teško da će doći do pada cijene i pada nekretnine. Ali samo da pitam, otprilike koliko bi trebalo da bude minimalna plata znači građaninu da bi mogu da uzme kredit i da investira u nekretninu? Gledajte, znači banke u suštini gledaju da vi možete da uzmete kredit ako od 30 do 50% svoje plate odvajate za kreditnu ratu, jer smatraju da treba da ostane dio novca s kojim vi trebate da živite. Naravno. I to je taj neki modus. Sada, koliko minimalnu platu može neko da ima, to je sad formula, zavisi na koliko dug period će da uzme, da kažemo, taj kredit i koliko veliki kredit će da uzme. Znate, to je sad individualno pitanje i svako može otići informativno u banku, će ga dočekati, popiće kafu, čaj, da se informiše, da vidi koje su to cijene na tržištu. Imate čak i online kalkulatore, kako od vam izračunaju koliko košta vam rata ako uzmete na toliko godina, koliko plaćate kamate, koliko vam se isplati. To nije neka naučna fantastika. Vi ako se malo posvetite, sjednete, svaka kuća sad ima i računar, i kompjuter, i pametne telefone. Nama su informacije više dostupne nego ikada u historiji. Možemo samo malo da se zainteresujemo, mi lako možemo da dođemo do svih podataka i napravimo dobru matematiku. Da. Znači, građani, po meni, treba da iskoriste ovaj rast ekonomije u Bosni i Hercegovini u svoju korist, a ne da to radi protiv njih. Gledajte, jer ako vi odlučite da štedite, vi ste u gubitku velikom zbog inflacije. Drugo, inflacija tako brzo raste da vama više onih pola plate neće biti dovoljno zato što robe i usluge skupe tako brzo. Nije to ni 10, 15, 16% kako oficijalno kažu. Mi kad pogledamo proizvode u supermarketu, osnovne životne namirnice, mi vidimo da su drastično poskupjele, da su neke otišle i 100% skuplje. Znači, vi vidite da vi ne možete više da živite s tim, a porast plata ne prati tendenciju porasta cijena i ne prati inflaciju. Jer recimo ako inflacija ode 50%, oni dignu platu 10%. I zato se mora protestovati. Znači, a od inflacije, znate ko najviše profitira? Profitiraju bogati, vlasnici kapitala i vlasnici biznisa. Jer, gledajte, ako ja sad imam supermarkete i povećala se cijena svih roba i usluga u mojim supermarketima, logično je da ću ja profitirati, maksimizirati svoj profit jer su skočile cijene. Yes. A sa druge strane, drugi najveći profiter toga upravo jeste država. Jer kad povećaju se cijene usluga i roba, povećaju se i prilivi poreza toj državi. Na primjer, u ovoj godini država je morala da radi rebalans budžeta jer su imali viška. Imali su viška kapitala 400, 500 i više miliona koji su došli viška od prethodnih godina. To nije viška kapital ničiji. To je kapital koji je otišao iz građanskih džepova u državne i privatne džepove, jer inflacija je u suštini tihi lopov koji zavlači ruku u naše džepove i daje taj novac državi i daje privatnim kapitalistima. Gledajte, a država u konačnici opet to daje privatnim kapitalistima jer svaka država na planeti Zemlji se zadužuje velikim kreditnim institucijama, kao što je MMF, kao što je Svjetska banka, kao što je Evropska razvojna banka i tako dalje, da ih ne imenujem, ali to su veliki kreditori koji daju državama kredite. Gledajte, i države obećaju da će te kredite vratiti sa kamatom. Šta mislite odakle plaćaju tu kamatu? Pa naravno preko poreza koji nama naplaćuju. A sad gledajte, u čitavoj toj hijerarhiji, u lancu ishrane, kako ja kažem, u ekonomskom poretku, taj radnik
je najniži sloj i on plaća najviše poreza. Da. Gledajte, u Bosni i Hercegovini od plate se, kad plaća 70%, kad saberete sve te, da kažemo, namete i vama je oduzeto 70% vaše plate i dobili ste, kažemo, tu neto platu, čistu, oporezovanu, čistu platu, jel tako? Pa tu nije kraj. Vi onda kad odete u supermarket da kupite tu uslugu, tu hranu, tu šta ćete kupovati, školarnu, vi još morate da platite PDV koji se vama ne vraća, firmama se vraća. Pa onda morate da platite akcize koje se nameću na razne proizvode i usluge. Pa morate da platite taksu za ovaj papir, pa morate da platite taksu za ovo, taksu za ono. To su sve neki vidljivi i nevidljivi nameti koji se građanima uzimaju direktno ili indirektno na ovaj ili onaj način. I ja iskreno smatram da ako kao neko ko u suštini razumije sistem, jer sam i arhitekta, razumijem kako nastaje sektor građevine i kako funkcioniše, a sa druge strane i radim kao savjetnik za investicije, jer savjetujem ljude Da. na koji način kroz sektor nekretnina da zaštite sebe i svoj kapital i još da profitiraju i mnogi ljudi sa nama investiraju svoj novac. Čak i mnoge kompanije koje prave ogromne profite, 20, 30, 50, 100 miliona, njihovi vlasnici odlučuju da dođu kod nas, da se posavjetuju na koji način da taj stečeni kapital reinvestiraju i da taj kapital dalje radi za njih. Jer oni u tom svom nekom sektoru u kojem rade, kroz pružanje usluga i proizvoda zarađuju kapital. Međutim, nisu ni oni izuzeti od inflacije. Svi smo mi podložni inflaciji, znate. I mi ne možemo pobjeći od nje, a ona samo sve više raste i raste. Zbog tog globalnog ekonomskog poretka i ne možemo da je izbjegnemo. Ne možemo da se borimo protiv nje sjedeći, nego moramo nešto pametno da poduzmemo. A to pametno jeste pametno investiranje. Meni je interesantno kada radim podcaste, jer svaki put učim nešto novo. Znači, ja sam danas, evo, sedeći s tobom, znači, toliko informacije upio i neke stvari već znam, ali neke stvari nisam znao baš u tim detaljima. Tako da ja te se zahvalim na svu tu informaciju koju si dao i meni i našoj publici vezano za investiranje i mislim da je jako bitno da ljudi malo promene svoje shvatanje u onom štedi novac, stavi ga. Mislim, ne treba toliko štediti novac, ima ljudi znači koji razmišljaju kako će poneti novac sa sobom u grob i neće nikad ni u šta pametno investirati ni pomoći tom kapitalizmu i sve ostalo. Po tvom mišljenju, šta je ključ uspjeha tržišta nekretnina? Gledajte, ključ uspjeha tržišta nekretnina vam je uvijek potražnja. Znači, vi morate za bilo koju robu i uslugu imati potražnju ili da kažemo kupce koji će vidjeti vrijednost u tome i koji će željeti da to kupe, koji će željeti da to koriste. Znači, postoji više faktora, ne samo jedan, ali ja mislim da je ključni potražnja kako za nekretnine, tako i za bilo koji drugi segment poslovanja na planeti Zemlji, jer vi ako izgubite potražnju, izgubili ste cijelo tržište. Naravno. Međutim, postoje neki drugi faktori koji doprinose i kad imate potražnju, kao na primjer mi sad u Bosni i Hercegovini u ovoj situaciji imamo veću potražnju nego ponudu na tržištu nekretnina. Znači, zbog sve ove inflacije i zbog svih ovih ljudi koji štede ogroman kapital u Bosni i Hercegovini, ne znam da li ste upućeni, ali u Bosni i Hercegovini po informacijama imamo štednju od 17 milijardi dolara, ovih KM-ova, u bankama, u centralnoj banci, prema njihovim informacijama imamo 17 milijardi maraka koje naši građani, koje naše institucije štede, koje stoje i koje, još gore, ne leže u Bosni i Hercegovini, nego su na stranim tržištima u velikim institucijama. A koji je razlog te uštede? Zbog čega štede? Pa razlog uštede je tradicija, razlozi su svi ove koje sam do sada naveo. To je odgoj i ja mislim najveći razlog koji inače ljudi u životu zbog kojeg odlučuju da štede jeste strah. On to htjeli priznati ili ne. Oni se boje rizika
od investiranja. Znači, postoji rizik, ja ako investiram negdje moram da se bavim kalkuliranim rizikom. Šta će biti sa tom mojom investicijom? Moram da uposlim sebe, svoje vrijeme i svoju energiju, da izračunam da li taj rizik će meni odnijeti kapital ili će mi donijeti novu vrijednost. Ja mislim da strah i neznanje su najveći doprinos štednje, pored ovog tradicionalne edukacijskog sistema i dolaska iz socijalizma, su najveći razlozi. Gledajte, mi pokušavamo da shvatimo te naše građane. Gledajte, zamislite da naša ekonomija uposli tih 17 milijardi maraka. Zamislite mnogostruk doprinos bosansko-hercegovačkom tržištu u kompletu. Jer gledajte, vi kad investirate u sektor nekretnina koji su uglavnom na planeti Zemlji jedan od velikih sektora razvoja države, jer gledajte, kad se država razvija se njena infrastruktura, razvijaju se putevi, kanalizacije, vodovodi, osnovna infrastruktura, pa onda dolaze objekti koji su svi nekretnine, gledajte, i razvija se čitava infrastruktura. To je, mi kad gledamo civilizacijski razvoj, u isto vrijeme gledamo taj razvoj infrastrukture i razvoj građevine i arhitekture. Znači, to je nam, mi ako hoćemo da uradimo presjek razvoja jedne civilizacije, gledamo njihov razvoj građevinarstva i arhitekture također, jer to oslikava njihovo bogatstvo ili nemoć i tako dalje. Pa kad vidimo neku civilizaciju koju su živjeli u nekim malim, da kažemo, kućicama napravljenim od blata, mi kažemo, ovi ljudi nisu bili ekonomski razvijeni, oni nisu mogli sebi da obezbijede osnovne potrebe životne, nisu mogli dovesti sebi vodu, imati grijanje, imati kanalizacijski sistem, puteve i tako dalje. A kad vidimo jednu naprednu civilizaciju, mi vidimo da su oni razvili sve ovo i mnogo više. U prevodu, ekonomski razvoj i razvoj civilizacije ide paralelno sa razvojem sektora građevinarstva ili sektora nekretnina. Ako mi imamo uspon ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, mi moramo imati uspon razvoja sektora nekretnina. Evo gledajte, reću vam jedan konkretan primjer u kantonu Sarajevo. Mi imamo nezvanično preko 30.000 nepravno napravljenih objekata, što pokazuje na potražnju za gradnju kanton Sarajevo, jer su došle migracije mnogih stanovnika u Sarajevo. Pa poslije rata nisu dobijene dozvole i ljudi su na nekim zemljama napravili nepravne objekte. Onda, ti nepravni objekti su donijeli mnoge infrastrukturnu problematiku. Napravljeni su na lokaciji gdje nije trebalo, pa nisu imali obezbeđenu infrastrukturu kao što je put, kao što je kanalizacija, kao što je voda i tako dalje. I sad, mi se moramo pozabaviti s tom. To je jedan segment problematike. Drugi segment problematike, mi u kantonu Sarajevo imamo staru infrastrukturu vodovoda i kanalizacije, pa tek onda puteva. Znači, mi moramo da se ufatimo u koštac da promijenimo vodovod i kanalizaciju koja nam je napravljena nešto u osmanskom, nešto u austro-ugarskom periodu, nešto u jugoslovenskom i to da modernizujemo prije svega, pa tek onda da napravimo puteve, telekomunikacijsku infrastrukturu i ostalo. Što je puno teže nego kod modernije države, kod nove države, recimo, kao što su u Emiratima. U Emiratima, na primjer, oni prvo, kada uzmu, recimo, ovaj dio grada gdje planiraju, znači da će tu biti da iz pustine da naprave grad, prvo na šta rade jeste infrastruktura. Znači, idu u puteve, kanalizacije, telekom mreže, struja, znači sve, pa tek onda idu dozvole za gradnje. Pa tako je, ali ako uzmemo Emirati su, da kažemo, nastali u protekli par desetljeća. Godine, da. Tako je, znači koji su izgrađeni u lokaciji koja nije prethodno imala neku veliku historiju. Zato ja kažem da je ovdje puno teže. Mi živimo u historijskom gradu koji je imao, kroz koje su razne civilizacije prošle i bilo je mnogo naselja od rimskih, da kažemo, pa sve do ovog modernog doba. I to je sve doprinijelo na neki način ovom građevinskom i arhitektonskom pejzažu grada. I sad treba neko da ima mnogo resursa i hrabrosti
da se ufati u koštac sa tim. Gledajte, mi se sad hvalimo, recimo napravili smo najveći infrastrukturni projekat u kantonu Sarajevo koji je pruga. Evo, juče su zvanično otvorili tu prugu. Svaka čast, to je jedan dobar projekat i mi treba da imamo modernu prugu koja će se proširiti do Hrasnice, pa potencijalno i do ostalih dijelova grada kao što je recimo Šib, kao što je recimo Vogošća, jer postoji potražnja za uvezanosti gradske infrastrukture ili gradskog prijevoza sa ostatkom grada. Međutim, ja smatram da ta pruga i jeste bitna, ali nam je još bitniji vodovod i kanalizacija. Jer gledajte, mi svake godine u raznim općinama, pošto smo administrativno podijeljeni, kanton, općine i tako dalje, mi imamo djelimičnu borbu s tim problemom. Pa se to radi u nekim malim, sitnim fazama, pa se to ne radi u jednom planskom, kompletnom dijelu. Na primjer, renoviraju put, a sutradan dođe vodovod i kanalizacija i sjeku taj put. I rade vodu jer je pukla cijev vode ili kanalizaciju mijenjaju i tako dalje. Znači, mi kontinuirano trošimo novac na nešto što u konačnici nije rješenje. Pravimo taj dupli ili Sizifov posao, kako kažemo, znači kojem nema kraja. Mnogi građani to vide na neki način kao iskorištavanje i pranje para vlasti, izvlačenje kapitala, jer i oni znaju da to nije rješenje. Rješenje problema zahtjeva ozbiljno bavljenje s tim rješenjem i njenu sprovedbu u fazama, naravno. Ne možemo mi cijeli kanton Sarajevo iskopati tek tako, to nemamo mi to ni snagu ni resurse, ali možemo odrediti fazu da se fokusiramo, da riješimo prvo jednu općinu, pa drugu, pa treću, pa petu, pa da idemo redom i onda ćemo imati neke rezultate dugoročno i naravno da izbacimo egoje i sujete političkih rivala. Jer kod nas je uobičajeno jedan lijep projekat se počne sa jednom vlašću, dođe druga vlast, opozicija, oni kažu sve ovo što oni su radili ne valja, a mi sad izmišljamo novo. Pa ljudi dragi, nama problematika ostaje ista, vodovod i kanalizacija nama trebaju i sa ovom i sa onom vlašću. Znači, neko mora ozbiljno da se pozabavi s tim problemom. Sad, u svezi s tim, bosansko-hercegovačko tržište nekretnina se razvija na infrastrukturi kakva je, takva je, kakvu imamo u raznim gradovima. Potražnja je velika. Sa ovom inflacijom imamo tu tranziciju iz socijalizma u kapitalizam gdje je dosta ljudi ostvarilo neki kapital u proteklih 30 godina. I ti ljudi danas imaju viška kapitala. Neki od njih investiraju u Bosnu i Hercegovinu taj višak kapitala, a neki od njih čak i iznose izvan Bosne i Hercegovine taj kapital, investiraju u razne zemlje kao što su Emirati, Turska, Španija, Hrvatska i tako dalje, Srbija, susjedne zemlje. Znači, mi imamo u suštini kao mala zemlja, kao mala populacija u velikoj zemlji. Da ne kažemo da je Bosna i Hercegovina mala zemlja. Bosna i Hercegovina je velika i bogata zemlja sa ogromnim resursima, sa malom populacijom naseljenom u nju. Znači, mi neoficijalno imamo 3 nešto miliona stanovnika po izborima 2013. koji žive na ovako ogromnoj, prevelikoj, prebogatoj u svim resursima zemlji. Mi smo prebogata zemlja sa siromašnim stanovništvom. A stanovništvo je siromašno iz razloga zato što nismo uspjeli da napravimo taj ekonomski poredak sami sebi. Mi sami sebi to treba da uradimo. Nama neće to uraditi ni zapad, ni istok. Mi to moramo sami uraditi, da uradimo neke reforme ekonomske, da uradimo neke zdravstvene reforme, da uradimo neke edukacijske reforme. Gledajte, da bismo napravili nešto, prvo moramo da znamo kako bi to trebalo da izgleda, kako bi to rješenje trebalo da izgleda i da vjerujemo da to možemo napraviti. Znate, čak i kad znamo kako treba da izgleda, ako mi ne vjerujemo da mi to možemo napraviti, mi to nećemo napraviti. Znači, jako je bitno da mi vjerujemo da u Bosni i Hercegovini mogu da se naprave promjene, čak i ako ne znamo kako treba da se napravi, pa mi možemo danas da platimo stručnjake koji će doći i reći nam, ljudi, ovo treba ovako da izgleda. Da. Znači, nama treba samo dobre volje, resursa i kapitala i sveg ostalog mi imamo. Resursa i kapitala, ko kaže da na planeti Zemlji u 21. stoljeću nema, on vas laže.
u historiji civilizacije nije nikad bilo proizvedeno više para i kapitala i nikada svijet nije lagodnije živio u historiji kao što živi u 21. stoljeću. Znači, mi danas imamo eksponencijalni razvoj tehnologija, eksponencijalni razvoj ekonomije svugdje na svijetu, gdje imamo tu globalnu ekonomiju, gdje je, recimo, usluga i proizvod sa drugog kraja svijeta dostupna nama u selu nekom u Bosni i Hercegovini. Vi znate, prije samo 100 godina naše dede su putovale na hadž mjesecima. Jest, A da. ja sam neki dan bio na Maldivima, navečer legnem na Maldivima, probudim se u Sarajevu. Znate, nisam ni osjetio taj put, još mi donesu večeru, donesu mi, hoću gledati film. Znači, promijenio se standard i način života. Znate. Znači, mi imamo pristupačnost informacijama, mi imamo pristupačnost znanju i imamo pristupačnost kapitalu, bez obzira ko vam to kaže. Vi ako danas imate volju i dobru ideju, kapitala ima i viška, ljudi na svijetu cijelom. Znači, imate platforme finansiranja kao što su crowdfunding, kao što su mnoge, gdje vi do kapitala lako dođete ako imate ikakvu samoinicijativu i ideju. Znači, samo nam je neophodno razvoj i reforma edukacijskog sistema, da razvijamo ljude koji će razmišljati svojom glavom, koji će raditi na sebi, koji će čitati knjige i koji će da unaprijede sebe, pa onda i svoj narod i svoju ekonomiju. Nama ne treba edukacijski sistem iz socijalizma koji će da nas educira, koji je tada educirao da mi budemo radna snaga u fabrikama. Da. Treba razmišljati preduzetnički jednostavno. Tako, treba da razumijemo moderni način funkcionisanja ekonomije i treba da na sebi radimo i da se educiramo. Samim tim, doprinoseći sebi, svojoj porodici, svom užem i širem krugu, mi doprinosimo i svojoj zemlji. Gledajte, ako smo mi neki slučaj koji je needuciran, koji ne zna kako da se snađe u ekonomiji, mi smo onda samo teret državi, kao socijalni slučaj za kojeg država mora da se pobrine i da misli. Da. Gledajte, znači mi primarno moramo da radimo na razvoju edukacije u pravom smislu, znanja i poduzetništva i rada. Gledajte, vi možete da imate znanje koje hoćete, ako ništa ne poduzimate po tom pitanju, nema action, nema reaction. Nema razvoja. Rekli, naravno. Ovako, pošto mi gledamo da ove podcaste ne pređu sat vremena, tako da mislim da smo već prešli puno toga i puno pričali. Samo ovako, za kraj, koji savjet bi dao našem narodu ovdje kad je pitanje u nekretninama i ljudi koji bi mogli eventualno ući u poslove nekretnine i da rade u sektoru nekretnina? Što se tiče savjeta za kraj, ti savjeti su slični svugdje na planeti, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Znači, ja bih dao 2 savjeta. Prvo, ljudima koji žele da se bave nekretninama, da im to bude, da kažemo, zanimanje. Bosna i Hercegovina je tek na početku razvoja sektora nekretnina. Educirajte se, učite, budite stručni i sposobni i moći ćete, ne radite ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta. Ja radim u 14 zemalja. Znači, moguće je ako želite. A ja dolazim iz prosječne bosansko-hercegovačke porodice. Ne dolazim, nije mi moj babo finansirao ovaj posao, nego sam se borbom, trudom, radom, znanjem i obrazom zalagao da napravim taj rezultat. Znači, moguće je. A sa jedne druge strane, za ljude koji hoće da investiraju u nekretnine, ja savjetujem da ne čekaju sutra, nego da investiraju danas ako mogu. Jer svaki dan donosi nove izazove, donosi novu inflaciju i svaki dan potencijalno možda sutra donosi neke nove kamatne stope i nove ekonomske probleme. Mi ne znamo šta nas čeka, osigurajte svoju budućnost i osigurajte svoj kapital kroz pametno investiranje. Pa jedan dio u nekretnine, nešto kupite u zlatu, srebru, nešto investirajte, uradite tu diversifikaciju. I kad investirate,
gledajte da ne minimizirate rizik i da se osigurate, da radite sa sigurnim kompanijama, da radite sa sigurnim izvođačima i da dobro istražite tržište u koju zemlju da investirate. Jer gledajte, nekad nije pametno investirati u neke zemlje. Ako vi sad kupujete recimo nekretninu u Kini, a u Kini pad tržišta nekretnina, to naravno nije pametno da uradite. Da, naravno. Znači morate da se dobro educirate gdje ćete da stavite svoj kapital. Ako ćete da investirate u Bosnu i Hercegovinu, ja vas pozdravljam. Bosna i Hercegovina je tek u svom ekonomskom usponu i usponu tržišta nekretnina i ja mislim da ćete i zaštititi sebe i doprinijeti ekonomiji i zaraditi uz sve to. Definitivno. Ja ti se zahvaljujem na današnji dan i što si odvojio vremena za ovaj podcast i da doprineseš toliko informacije našim gledaocima, za ljude koji su zainteresovani da investiraju u nekretnine, gde vas mogu naći? Mi smo sa adresom u Bosmal City centru na 11. spratu, znači u Sarajevu, tu nam je kancelarija centralna, mi imamo svoju firmu i u Turskoj, imamo i u drugim zemljama, znači dođite, uvijek su nam otvorena vrata, pozovite nas, zakažite sastanak i mi ćemo rado podijeliti sa vama i prilike i mogućnosti u koju zemlju i u koji projekat možete da investirate, da maksimizirate svoj profit i povrat investicije. Odlično. Hvala puno i hvala našim gledalcima i slušalcima i vidimo se naredno.